Russia amati Ukraine gi marakte heaviest war chathingai cheraksta Russia da Orthodox Christian singi achowo march ama chathaki masi chahi chamri tagi toragabni hairi khoya da chatna tun lakpani amasung masi gi events ase chahi amata amna chauna Orthodox Christian sing ne khena khara laibjani Russia se masida country myam amadagi Orthodox Christians gi maru makok ai padri sing su pulaki hairi Russia da makoi gi dharma asibu phajana chatpa amati masi gi matung inna chatpagi damakta yamna kanna honai Russia से धर्म दे हम लोग पकांट्री ने अमर ऑफ द यूक्रेन ना रशिया दा अचोबो मराल अम सिरक लिमदुदी मखोय ना हाय रशिया ना यूक्रेन की कैपिटल केव सिटी के मनुंग द लैपा यूक्रेन की मिनिस्टर सिंग की हाउसिंग कॉम्प्लेक्स दा लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक तौर के हाय तो ना मसी सेंग ना साथी ना चौब रशिया की मराल ने सिनी अदुपु रशिया की साइट की संगदोर करे अखोय ना हाय रिबो फम से अटैक तो की दे चिंथी रि बनी साना बनी यूक्रेन ना अखोय ना अटैक तो की बदी कीप सिटी द लैपा इंडस्ट्रियल अमदी logistic facility da attack to bani makoi ki drone assemble to dona thampam da attack to bani Ukraine gi di kari haini west ki support mathau tai ingi ta bhap tar ka loi rase so Russia amati Ukraine ki war ase hojik kari position do hai matam da hojik su attack kana to dari aduka casualty mafam khara da dummi amani sipa asokpa building kai ban infrastructure toiba masig retaliation da Ukraine ki side su drone hamla yamna kanna to dari adupu hojik west na America Britain amati France mokai se pullaga hojik ceasefire ohenna ba yamna kanna hotnari adubu Russia gi President Putin ki wani maldi ceasefire oibada khoi kaide khoi gi cert matungina ceasefire tausi sini ceasefire tor matungda Ukraine gi demand ne maldi security piu sini Russia na okoi buffer zone am sem dori madu gi buffer zone ta security thambiu madu West amati America France na makoi na 26 country pullaga force khara around 1000 2000 par zone se thamna ba masigi ofam ase hojik Putin ne amna kan yadi ayam kan yadab se maram barka Donald Trump na hojik plan am su sarak le sidi West ki 26 countries ki force thamba sida deploy to sida kari kumba Russia ni yadab taraga ti Ukraine amati makoi marak to war asidi anyhow loida bi yadi aduna Middle East countries singi force nek laga Ukraine da thamba gi wafam sumadagi proposal la ye haina tari adubu madu kari oigetor ba oirotor ba haibdi ngamde hojikki position da adu pauti lairi adubu country ani siki war se hojik yamna kanna chathabagi wani war ground de Amr of the Israel gi side ki Yemen gi Houthi sing da chobo maralam sirakli ba di Yemeni sing na Red Sea da phumduna saliba internet cable sing da attack to bi haidra makoi gi mine ama underwater mine kana aduna internet trouble oi bi yaure sinim kharada Red Sea gi Badshah Yemeni hujikti makoi Israel bound Israel ti lakpa jahaz ama ma attack to basiti makoi tawni amasung maram ka taw bu lepte Gaza da war tok 3 of the tawni haidun tawrabani amasung masi tawi haidun Israel na makoi da akan ba bombing kaya taw da makoi mi kaya sikraba sida su hojik su makoi surrender to ba amadi tok pa khotpa amati Israel amati makoi ki marakta wari san se khona se karimta leibana te aduna Yemen amati Israel ki war asidi sathi rapani masi ki cherak asida Israel am ka hare pom khoi na internet cable attack to wi haidra so Houthi singi side ki masi tawi achumbwani khoi tawi to di haibati mention to rakte ko makoi ki side ki wapa mention to rakte adu ko kanglup amna hai masi propaganda so ram ba yai Houthi sing asidi yamna chawb yek ni Israel ki oina adubu makoi ki face value se amak hen han than na gi damak Israel na hairak di boy ram gatra hai basu kanglu man yauti yaut banate adubu masi tension oi ngai sini kari kum ba chor ba cable phumdra Red Sea makha da chali sini internet ki damak ta masi da attack to khrabati internet mafam ke ata mamba mutpa ma di slow down oi bagi wafam su oi rak bagi chance lai sini war oi rak laga di adugumba condition lak loi hai bisu Bonati. Taida mata Venezuela amadi USA ki maraka tension hojik so haini USA ne yamna kanna pressure tawri chini Donald Trump ki team na Venezuela asida Maduro asik matakta pressure aduga USA ki apamati regime change ni Maduro ki mana puri ba government system mana taholi pun ma ase yatre aduga USA ko ni am loss ni sini maram di Venezuela te kari no changhal lak ni sa USA ta masina miam sire miam drugs lupe aduna Venezuela de sigum thabak torak li se masi thataya di sini ekoi drugs against campaign ni sini adupu Maduro na hari bana regime change to bugi torak pani basigalo na ekoi gi pot chei value le pot sida ko mi eng tarak pani sini adu Donald Trump na madum danate ekoi ki
tension tongan bani di drugs war ne ko chatari se aduna hojik Venezuela marung drug cartel asising asing mathakte arabati ko mong jalak de attack tawni sini aduna hojik Venezuela amati USA ke marak ta se peace oina ba table talk lom de chat pagi wafam ne adu table talk to se solve pagi wafam laite sini aduna USA na tha ki ba F-35 tara se hojik fleet taret nipan jahaz taret nipan ni sini mauda pullu batare sini hari bo jahaz singa se aduga mokoi se Puerto Rico hari po pom se pulle thele masik manak se Puerto Rico hari sika Venezuela sika samudra ta around 800 900 kilometer muk lap na talai po pom ni aduga Puerto Rico se matam amad dagi haun USA ge under tani hoji Commonwealth country singa barak Puerto Rico ase chali Puerto Rico की public सिंग से लोइन American citizen ने अदुबु election मतम दा मकोई America दे election तो मकोई vote ती तौते मकोई citizen और सु तोंगान बा मकोई की full power am पिथोक तना Puerto Rico से लेरी island अमो मारे तो report अमना असुम न सुहाई मधुदी Puerto Rico असे मसी Venezuela की president Maduro नामा हाई की सिनेमा दी मसी capture तो बा अमती मकोई की पालिब government से upside down तो रका मधु मकोई के अंदर पुरपगी वफा अमसु लेब जाने Puerto Rico की issue सु ले हंदक की tension असिदा अदुना होजिक Venezuela अमती USA के मरकते इंक्रे peace ओइक्रे शांति ओइक्रे हाई पति लेइत्री position होजिक सु फदरी anytime करी ओइक्ने khang dia to ki mong to hoji lairi amrom da ngak po na gaza da hoji ngam kanna attack to ri ba Israel ne attack to khai ri ba to ki mi sing se mom te mo pham amata in tho ko tok tan kan to ngai cherak asida nga si gaza da ki moi resistance force sing ki side matam kuin gi matung da Israel da rocket fire to ki ai di rocket khara kaya da masing dikhang te rocket khara fire to ki sinia atu ngak li bati gaza si chai toidana hafam khuding lai selak trabani masidagi amaka rocket fire to ni sinati makoi su makoi ki power strength si hanbu handri hai bi yaini aduni hojik ka Israel ki claim di gaza maru de ki makoi 40% ase gaza makoi ne capture to resin 60% wali aduna hojik ka mafam khuding si capture to kala khudi wani aduna gaza ki paudi tongan ba mani masida su nga si su si ngarang su si nahan su si nemit ki mi si aduga Israel ground operation tawri bombing ju tawri aduga hojik Egypt amati Israel ki marakta relation su phachi laktre maramti Egypt si ukre mawdi gaza ki sida heaviest bombing tor ka makoi ki public sing se tan thorok pagi thabak tawre sini makoi ki border ase thugai doklaga masi makoi rom da ultimately chance laktor si Egypt tani masi tani hojik Israel amati Egypt ki marakta mokka tawnar ka dor se hojik ka relation Egypt amati Israel ki fadre sini Egypt amati Israel ki marakta su war oirak pagi chance lai gaza ki issue asidagi. So thanks for watching channel, subscribe to me.